салом бинандагони азиз, нашри навбатии барномаи Аниси Кунҷи танҳои пешниҳоди шумост ва ин лаҳза мо суҳбате дорем бо яке аз ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳидонои китоб аст, Шукрия Мусаябова. Шукрия боно, салом. Ассалом. Шуморо ба барнома хуш омадед мегӯем. Ташаккур. Хуб, биёед сараввал худро хубтар муаррифӣ кунед. Ман Мусаябова Шукрия, хонандаи синфи чоривеи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 20 ноҳияи Шоҳмансури шаҳри Душанбе мебошам. Ман иштирокчии озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи донои китоб аст, аз рӯи адабиёти кӯдакону наврасон ва осори шифоҳӣ мебошам. Офарин, аҳсан. Яъне шумо дар соли равон аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон, наврасон ва осори шифоҳӣ иштирок намуда, сазовори ҷои намоён гаштед. Ҳамин хел? Бале. Аҳсан, ба шумо муборак бошад ғолибият. Ташаккури зиёд. Хуб, дар оғози барнома ба ҳама нафароне ки мо шуморо тамошо карда истоданд, махсусан шумо иштирокчӣ аз рӯи номинатсияи адабиёти кӯдакон, наврасон ва осори шифоҳӣ ҳастед. Воқеан ҳам жанрҳои махсус дорад ки хело жанрҳои шавқовар ҳастанд, масалан афсона, чистон, шеърҳои бачагона. Пас барои бинандагони мо ин лаҳза чӣ эҳдо мекунед? Ман ин лаҳза мехостам ки шеъре дар бораи қаҳрамонони Тоҷикистон Марамад. қироат намоям. Қаҳрамони Тоҷикистон 6 нафар, 6 абармарди диёри гулбасар, дар самои бахти миллат ҷовидон, чун зиёи дидаи шамсу қамар. Айники андар Бухоро зода шуд, марди роҳи кишвари озода шуд. рамзи сулҳу ваҳдати чархи фарох, бо суруди сулҳ турсумзода шуд. Тоҷикон шаҳномаи халқи сабур, мӯъҷизе аз илми Бобоҷон Ғафур. ҳастии миллат ба номи тоҷикаш, меҳвари исботи ин шахси ҷасур. нури раҳмон пешвои момалӣ, сарвари бо фазл мебошад. бале, қаҳрамонро ҷонисорӣ бар ватан, мӯътабар бинмояду ҳам афзале. Нусратулло махсуми бо нангу ор, ҳифзи меҳанро ба худ карда шиор. номи шириншоҳи Шоҳ Теймур абад, сафҳаи сабзи китоби ин диёр. Офарин, шукрия боно. Хуб, акнун бигӯед ки шумо аз ин номинатсия чӣ қадар шеърҳову афсонаҳо ва чӣ қадар ғазалҳои дилошӯб ҳифз кардаед? Ман зиёда аз 400 шеър, 400 афсона, 100 чистон, 100 тезгӯяк, 100 латифа, 30 ғазал ва ғайраҳоро аз худ намудаам. Хуб, пас латифа яке аз жанрҳои бисёр ҳам шавқовар ва ҳазломез аст. Метавонед барои мо чанд то латифа бигӯед? Албатта. Марамад. муроду мақсуд ба дарс медароянд. мурод ба мақсуд мегӯяд: мақсуд, ту ба дарс тайёрӣ? мақсуд мегӯяд: не, чун ҳар вақта. дар ин лаҳза мурод мегӯяд: мақсуд, ҳозир муаллима маро ҷеғ мезанад ва ман чизе гуфтам, ту дар ёдат бигир. вақте ки ту баромадӣ, ҳамон калимаҳоро такрор кун. ту албатта 4 ё 5 бигирӣ. майлаш, гуфт мақсуд. дар ин лаҳза муаллима гуфт: кани мурод ба тахтаи синф баро. мурод ба тахтаи синф баромад. муаллима гуфт: мурод, мошин бо чӣ роҳ мегардад? бо бензин. Тоҷикистон чанд фоиз тахта мебарояд? 100%. офарин, шин. акнун навбати мақсуд. мақсуд, ин саҳар чӣ хӯрдӣ? бензин. девона шудаӣ магар? 100%. офарин. пас биёед боз яктои дигар бигӯед. сафар бо ҳамроҳии дӯсташ ба хона медарояд ва ба модараш мегӯяд: модарҷон, шинос шавед, ин дӯст дӯсти ғайриоддӣ аст. модараш ҳайрон шуда мегӯяд: хуб, чӣ хел дӯсти ғайриоддӣ? ӯ аз ман ҳам бадтар мехонад. офарин. хуб, пас тезгӯяк медонед? бале. биёед як тезгӯяк бигӯед. албатта.
дар дасти оча бача, дар дасти бача кулча, дар дасти оча бача, дар дасти бача кулча, дар дасти оча бача, дар дасти бача кулча, дар дасти оча бача, дар дасти бача кулча. Писарони пусти палангпуш палангро парронда, пусташро пустин карда пушиданд. Писарони палангпуш палангро парда, пусташро пустин карда пушиданд. Писарони палангпуш палангро парда, пусташро пустин карда пушиданд. Писарони палангпуш палангро парда, пусташро пустин карда пушиданд. آفرین احسن. خب پس واقعا هم از اینجا برمیاد که شما خیلی خوب حفظ کرده اید لطیفه ها و این چنین تزگویک ها رو خوب حفظ کرده اید. پس شما شعرهای بچگانه چی مقدار حفظ کردید؟ از شعرهای بچگانه 300 تا حفظ کردم. 100 تا دیگرش از ادبیات معاصر و کلاسیک و جهان می باشد. آفرین به شما. پس شما از اشعار شاعران ادبیات کلاسیک بیشتر کدام شعرها رو حفظ میکنید؟ یعنی از کدام شاعر رو بیشتر حفظ میکنید؟ بیشتر از استاد ابوعبدالله رودکی. خب از ابوعبدالله رودکی کدام غزلهایش رو حفظ کرده اید؟ هر باد که از سوی بخارا، هر باد که از سوی بخارا به من آید، زوبوی گل و مشک و نسیم سمن آید. ادامه‌اش رو بخونید. هر باد که از سوی بخارا به من آید، با بوی گل و مشک و نسیم سمن آید. بر هر زن و هر مرد کجا بروزد آن باد، گویی مگر آن باد همه از خوتن آید. نی نی ز خوتن باد چنین خوش نوزد هیچ، کان باد همه از بر معشوق من آید. ای ترک کمر بسته چنانم ز فراقت، گویند قبای تو مرا پیرهن آید. هر شب نگرانم به یمن تا تو برآیی، زیرا که سهیلی و سهیل از یمن آید. کوشم که بپوشم صنما نام تو از خلق، تا نام تو کم در دهن انجمن آید. با هر کی سخن گویم اگر خواهم وگر نه، اول سخنم نام تو اندر دهن آید. آفرین. شکریه بانو. راهنمای شما کیست؟ راهنمای من معلمه عزیزم رحیم و فیروزه از کتابخانه ملی و این چنین مادر غمخوارم غلام و رقیه عبدالرحمن نمی باشند. آفرین. یعنی آنها تلاش ورزیدند تا شما به این روز برسید. پس شما امروز از این منبر بلند تلویزیون به آنها چی گفتنی هستید؟ من minnatdori خویش را به معلمه عزیزم و این چنین به مادر مهربانم میرسانم که به من کمک کردند تا اینکه در این آزمون اشتراک ورزم و غالب برایم. من از صدق دل به آنها تشکر میگویم. آفرین. پس با مادر عزیزتون یک شعر میخونید؟ البته. پس بفرمایید. گویند مرا چو زاد مادر، پیستان به دهان گرفتن آموخت. شبها بر گهواره من، بیدار نشست و خفتن آموخت. یک حرف و دو حرف بر زبانم، الفاظ نهاد و گفتن آموخت. دستم بگرفت و پا به پا برد، تا شیوه راه رفتن آموخت. پس هستی من زی هستی اوست، تا هستم و هست دارمش دوست. آفرین. شکریه بانو. پس همیشه مادر عزیزتان رو دوست بدارید. البته. خب بگید که تا به این زینه رسیدن چه مشکلی ها رو پس سر نمودید شما؟ تا به این زینه رسیدن البته مشکلی ها بودند. مثلا کتاب های بودند که من آنها را دسترس کرده نمیتوانستم. آموزگارم کمک میکردند، مادرم کمک میکردند تا اینکه من آن کتاب ها را دسترس نمایم. مثلا باز شعرهای را بودند که من میجستم ولی نمیافتم و من البته همه این مشکلی ها را پس سر کردم و همه آن کتاب ها شعرها را دریافت کردم و از بر نمودم و توانستم که در آزمون سزاوار جای دوم گردم. آفرین. یعنی به هر کاری که همت بسته گردد، اگر خاری بود گل دسته گردد. بله. آفرین. خب پس شما گفته می توانید که آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانای کتاب از در حیات شما چی نقش دارد؟ در آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی من اشتراک ورزم نه برای آنکه غالب برایم. من خواستم دانش خودم را بسنجم و توانستم سزاوار جای دوم گردم. البته این آزمون
шавқи маро рӯ ба зиёдтар намуд ки ман боз ҳам зиёдтар китоб хонам, бисёртар шеър азбар кунам ва ман ба ҳамсолони худ тавсия доданӣ ҳастам ки зиёдтар китоб хонанд, зиёдтар шеър азбар кунанд ва дар чунин озмунҳо иштирок варзида дониши худашонро сайқал бидиҳанд. офарин. Пас барои ҳамсолони худ биёед як афсона бигӯед. албатта. марҳамат. азизи азиз, фил. се заргӯшаке буданд. нохост як филро диданд ва гуфтанд: оҳ, ин филро бинед ва хартуми ӯро бинед. ин хартум дар куҷо ба ӯ кор меомада бошад? фил ба суханони онҳо аҳамият надода рафт. пас аз чанде фил дар пеши худ як дарахтеро дид ва дарахтро бо хартумаш гирифта ба як тарафи дигар партофт. дар ин лаҳза харгӯши якум гуфт: оҳо, фил бо хартумаш дарахтро ба он тараф партофт. аз ин бармеояд ки фил бо хартумаш кор мекардааст. бале, гуфтанд ду харгӯши дигар. дар ин лаҳза фил рафт ва бо хартумаш бо як фили дигар салом кард. дар ин лаҳза харгӯши дуюм гуфт: оҳо, филҳо бо хартумашон салом мекарданд. харгӯши сеюм тасдиқ кард: бале. дар ин лаҳза фил рафту бо хартумаш об нӯшид. дар ин лаҳза харгӯши сеюм гуфт: оҳо, филҳо бо хартумашон об менӯшиданд. дар ин лаҳза ҳар се заргӯшакҳо хитоб карданд. хартум барои фил хеле зарур будааст. бале, воқеан ҳам барои фил хартум зарур аст. албатта аксари корҳояшро бо хартумаш анҷом медиҳад. аксари яъне барои ҳаёт ба сар бурдани он хело кӯмак мерасонад. пас биёед шукриябону дар охири барнома ба ҳамаон нафароне ки моро тамошо доранд як шеъри ватандӯстона қироат кунед. албатта. аҷаб бой асту зебо кӯҳсорат, пур аз дур кӯҳсори обшорат. табиат ҳарчие хоҳӣ тӯҳфа кардааст, ба ҳар як ганҷ конам тоҷикистон. шавӣ сарсабзу хуррам дар баҳорон, мисоли боғу бӯстон баъди борон. ба тобистон чӣ ширин меваҳоят, ки ҷон роҳат кунад аз лаззати он. ба зиннати рамоҳат ҳам баҳор аст, баҳори бехазонам тоҷикистон. ту озод ҳастию ман зинда бо ту, азизи мисли ҷонам тоҷикистон. аҳсан, офарин. қироати хело хуб. бори дигар шуморо ба барнома хушомадед мегӯем. ташаккури зиёд. бинандагони азиз, ёдрас мешавем ки қаҳрамони барномаи мо буданд Мусайябова Шукриябону, ғолиби озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳидонои китоб аст. мо дар ин ҷо мерасем ба фарҷоми барнома. то барномаҳои дигар тансиҳату пирӯз бошед. хайр.